Man saular bek la adaro kuil bukla mo osab edal mot makartial niya bal seela Kausischakl mang diwaigal bek kal program. Ang artial lo bagay ko host ng program Mr. Joel Toribiong, ang nga long time contributor sa Mr. Moses Uludong, Mr. Jackson Henry ng artiang. Mang kadamo kita ko rangot tial sitting arrangement tergit. Ding kadi nga la program mereka rawai kan lama mereka makakul sa Mr. Jackson Henry mang mo open ni emer ko kata maray ngasel bla ele mang ulal e orang Mr. Henry. Yes, Palau. Okay. Nga ka malsukan sa other tiagi dele esel technology. Luay revolution at tora internet lo bagidel mora next daw. Ang klela AI or artificial intelligence. Tiagi de kami ruba ka a frontier ratora computing. Ma selduk mase AI tianga o agidele super computers el mor selduk mase quantum computing. Hal bagrur el sistema adabor al cell hindi tigida mal difference ngira tiagi del technology da barangi magal mut technology. AI asab erulia computer mongomdas liwap tulula brain raat. Sige da difference ringi. Mang ngarngi imol kombalin tela Nvidia tiang Dr. Imol adra Miguel actually of Chinese ancestry and tlela Jensen Huang. Ngagidam la inventra a computer chip el sel lortura computer gideng the jump mora a quantum computing los pe roguil information nga cyberspace mega decision mangwaya okmoral to Kambes mase metarabu a computer mase tiagi da kabuy maaw sa gulap le tel computer anamos elomdas mase ka omolingita abu en garantil nga ria kabuy maaw sa lopanggil. That's how advanced the computer is. Mang ngospe aroguil dara nga cyberspace. Idi sila dara nga cyberspace miruba ka tekmulwa semla reach ra quintillion bytes of data. Bagay rogul information nga internet. Rogir nga cyberspace. Tiagi del chip as el mal may within nanoseconds and compute automatically the swell. Tiang adomes ringi malmos help para tora shobay ra decision making kasel lo bara sumukam dasra atara issue ra though the mang accounting kora stock emolo two information ringi within seconds split seconds ang muska information. Kung nga sewa tora dasra shobay. And number 2 cell speed ringi. Alit yang 1,000 times faster than Google. Number 4, tiang direct cell automation, cell speringi brain ramasil ngi omdas mang cell amsil dingi remurt. Was emel di program ra a computer ablime ngi aguga kale malubeng onra agagidele alam kakar tutaw erula melemal gohi ay srak maseng ngarang breakfast terkaw. That's how far it's gone. Amalungir niya direct olong sergid research sa raidung leng kita rogu government ospe darara research mega decision. Muntiang amol nga seul ol to dara ma information and mora government. Ko tulungir ngir kami adra news dia direct mulu sa tengami. Masrum ka dong oklek mase nga ka agirekal mo giva speech ra UN korat telgibel yaksak makarastar takamal di lusik mase computer akbo address sa UN to na climate change tirabot nang ang Moscow gadi mesang adi tringi nga lub gadi mo uyuwi sel last tringiya namo brain robotics may gagidele drones brain ringi men se emelos pe robot del murulaurior ataraman nambo advance robotics ar arasyaban tiagi del brain tiagi del
el chip lorur niya nga gidele Jensen Huang, el kombali niya Nvidia, tiagidia behind the scene. Tiagidel kombali adimle jump 240% namo $2 trillion a capital ringi. Investor ak mo si tiagi the future. Ang araw dudem, invest sa tito kombali. Tiagi dia next generation. At the same time, kita madengi, kita lo mesra front page sa tiabe laul kuma se Ministry of Finance will attack dengan ransomware. Ba tigida kami rubaga kita ulak mo sa tiang. A computer ako tungil klaro ma teknolohiya ungil. Hindi nga always bad actors. El ngul may ospe ringil malaw dudirar ad. Al ubag ta ospe ringil ona illegal transactions tangarangal ad. Why say? Why ka na victim ra agar ka? Why say? Mang elanga of course at tablol bulabul adel ngara a frontliner tiagi dele AI asina mamrigel. The of Oragel 44 technology rabul adel albatik 37 out of 44 asina ola. Elanga asina mamrigel elanga ra frontline leta leng dal ngarang at talgibel el issue ngi sel military application. Manamo dia ka church ngi ro ko senamo kawa anamo kita mo dong okle address tiang le kada mol pura al sele dia ka tungil communicate tara adam tira botang ang shoota adubele ko mal important albornya dur tele tablol bulu mamlar ngia a meeting tir as matter fact maria clol le gagi dele a conference ra recently 25 bulu amlar ngi tamlesana declaration tiang ang klela Black Chili Convention. Ngaringi provincial sigil convention besanik masi kita gira del monitor tegi del technology esto para adam dal abuse ringi es share information. Direct ngari adak tertiang ya kami rubak. Masi sel aringi brain ra masil selom dasul waad a first victim ringi mamakasaurior. Le masil la mamrula rela ad. Marami ka pera ada $7 a McDonald's di French fries. Betira botang emdura computer mo ringi. Seba direct ko to clone issue ringi el tanga look masing deep fake. Masem lungwa madala Moses lungo lora madala taraat mutukor al seleng sama program ringi Moses lumdurar at. Tiang am lahapin nam rigel staged recently tinggal aptulu lang aki dele Biden ang ulo dara tara ade emlo mo duk mase lago mer senkyo etilo dara internet para adel mila sa sel dim nakal el distinguished masen tanggang maral ada dang masil tirige maral dim nakal show up mo senkyo matiang nga niya political implication ringi fraud gital mo ko fraud gide kami rubaka tara gira del mal aware ngiya ngaria bulura bul adwa Nigeria ma even bulura wa Hungary triya ngaria adel ngaria obis tir didang ok dio siga al ulele di maror awdudra bul ar los pe technology mang tigidal tora froda mal gira laga gidal bulur mokmak monitor maulak mo kor tiang ang gidal la other way lao ma leaders gida gidal careful le tel technology amrama a Kramer sera tamal borngi segi dele Q2E seng rankel sele luk maseng change mo year 2000 Y2K kadam lo madak tuk masegalel dil stobar ko computers kada careful tigi del technology al may laga la arbelaw el prevent abuse ringi ma direct el jagar sebe dal monitor ringi en sebe run away a history of all was a technology ang ruay Allah all toy retail technology. Mang gira aware ngi letya ko tulungil kralo ang ngil technology marmang mang seedlo spare ngi rulia bulul mo ngil as far as information ma automation at the same time in sel matamal ngi ala ka prepare. Kital lo mesra front page at tiaberal kuma se Ministry of Finance bil tamala cloud tiril ngaria ransomware bang
At the I'll bring that up kay miruba ke just to stop a progress. Malas of it. The only way akan prepare ngi monitor manager ngi mamong irgif. Sige ta topic na ko man masaul. Sulay Mr. Henry, diya ako ra commenter kami giren tial AI. Diyan ka mamrar oro man. Si okay kay ito ko. Aktio orang sirkaw lang abrula da man moro lang. Hindi kumesetial nga ra front page ra tiya bela. Ako mesmo kita del black armud el trainer ada de motmokor gidelen. Aktio mesetial nga ra front page orang sira other government eli hindi akal mokol gidel awatial to. Mong atal sande maderngel el dia kalau ora masira gidel internet ra berol gidel gidel to. Mong sibel di overnight ang obulit. Magiging mokra era accept tangi di lingaral lo ya technology gil ngani ar adel mal madu ora le ngani ar babira adel ndir madu alu mendi madu musibe eden me badra technology ngani sige sa el kwalu gil tiay lo sa tel story dire lo que era presidente el press conference al week gil kam sodi la yang sam tiang rang mil gara tiay India finance ransomware tara batangela malicious malware. So tiang raava tukut makli for example engu lo civil cell management information system ra finance bla police hospital balong WCTC ngal maklo LD tongotengi LD orgadil di tongotengi cell system tir mandi mo dia al time umang rastoang cell system handle a payroll, handle a inventory, handle a rogut to ko. Kadam la mo tur sale din dos pa kapir. Cell system sa igid al malware and yo mo lorgadi OSC. Mangwal orgadi hostage. May la cell let's say WTC elang am asois spare cell system and dia kan abol lagi in men dia kan sabihin. Mergo ngi ang arnya to ko el mora gombali malubang government lo say mahara or kama may kaki deludo sel mahara or kama may kama may euro sa kaki dele laki in ma password mo ko mo sa mi ul access etya nga kadil belaw bulul other rogir lam tamal millions of dollars ma direkal tedirekal holder individuals other maraw adam tedirekal harawa ransom e okore release the mass sensitive information atyan lang nila finance sabi edro mes ring ilway say givit di tamle anticipate raw kay gidam really backup system ng ara cloud so mang sebagro spare say tiramitu kortial ransomware mergo ding alo spare say sebari ding diakal wa speed tial ngalngi mayo daro kulto koy sel gumester ngi tiang awal dilo per sera March 14 March 28, 14 days mo blabo le rule Sunday. Ya eli agi ngara press conference engel director of Bureau of Human Resource awase system ra ku ko bisirngi direct partner tial management information system ra finance completely down. Alim lamo 2 weeks later tira dia direct diakal bakora wase tiang akum das wesel tigingel kabal mental merikita takora akfil wase town play ra gravity tial mladu al mera finance leng do para 14 mergo dia kadren awul mo katabelu mo matengel waseng something is wrong cerebral Wednesday and Tuesday engat to pa bilengel director national treasury low eyes wasay awdud al amo dia kayel ACH sa direct deposit dito tedi ngala instead of issue a paper paycheck rakaw di sendrin mo sel account rakaw marwa allotment rakaw mlo dia kal sabi advice igid magdalilaw tel mo printed paychecks sige ako ram no madangi magkatokora ako gere nga ka senda email udeng wal mala information walak manggukti tirgel adol kora ngariak na madangi tir al sila ikal to mas source nga matamas ka detail ililia presidente eli lorang abarde may yung official authority na government el ma subudif di still president
Adia ka sebel muy lulengir ngi lang wasi. Ngor adia ka adra finance ng artiang. El sebel mo muy lo ngiray kalgir. Mangwayal betok agir marraw reng masebek kreng. El wasi tiang the extent of the problem ngwangarang. Ngaring sensitive information, compromised information ali a sistema kita finance kita dekat sistema di Israel molo kera tax raat mal te protect ang seril maya information dekat sorry re merko ola el blackmail raat betul kay gay gitu sebab itu kora mo imagine sebab mo mal sige ngaka cuando ocortia orang sa ka adal ba orang sa ka Kambes kami ogi madal nila kami alam ako mama over 15 ang karuba mo sila doon karuba kalau asing mal di suwe pagkabrebo mga kamuwaisi maigal mo ko mal di suwe pagkabrebo ako lu ay sa kami ada mo lu asing ngakadire kam lamat mal ringi metal sil sa klur tringi taygi di magaranga ada ara akluid le garda lo game klu gatarangi rapi NCC lo spera garda na maguklo March 18 ibergo tira senengi morabang bangka uktidak March 20 elal sil sakmo madangi elal 28 tela makmo mak bersama armur tong holiday kur tring mel muter last time makna mora PNCC mak segengil molmo batai ta kora talsi sakmo madangi lo setiang mil kara mira metiagi ta kita ngerti nga uger adra PNCC lo asing angel mil arai kang desel sukumo ekonomi lo sendim nakal bor obis PNCC lo mar tadi ulea kala tiagi internet o mar meng sel baika tol durok mort ang bay gay gid lasen tegas number tigringi ending mar raung ringi le mal kol tal gisangam raguk tigay sanga bako ay gid kal morgol wase al sukumo di destal adam especially to kor gid o ay kamam to mas na muspe akar aku klebor mar por al sang bay kangal pol di akar tir auto das pato et makara Mela question na ba wasi tia sel dulu se mo el print finance ma ya gel rududia retirees ra rua pension plan mara direct na mo dia kalau urut tian misil mortir ada bukti misil ra finance ada kalau urut el andia ko dengi indil suko mungulsis para sistema finance ang adia kam talaga level o sendal manual mangarang ligir ka level wala me wala pa marak letem para nga orang sa podcast tiagi del tapigra adal bayah mal orang time living aku makal del may era tutay orang sa podcast tiagi del Nvidia tiang over a $2 trillion sa company tara mal in the past year dia kan man zoom up market cap rangi Number fourth largest capital at Wall Street. Overnight. Tiang ndim na start wise tiang recent sell me leading el microchip company producer wa microprocessor sa mga computer mga laptops mga Intel. Ya Intel for the long time mara 60 sel mera era 2010 then tiya kita mele number 1. Di Nvidia ulo lo man elang mal number 1 powerful gal microchip company. Malunga timing tir mele focus ra gaming microchip. Estial gaming microchip pamle position ra akong bali to take under AI. The advent of AI till already ngarnya. Sel Intel actually lose ground, lose very dramatic, lose actual market share. All my Intel awal masih adir ko tril kabelmen tariro sa over $50 billion. Sorry, lemu to revive semiconductor industry, microchip industry. Trika kan ne recipient try gel nges ma sel ko utril. Di Nvidia segi dia kotlum sisi internet I see. Direkal tial tokoira AI kamne touch ni adal baya media print ma video ma audio amla tamrail amla start mo incorporate ra AI el malmo integrate ringil mora work processor tirma product tir sera last year October amlarnya workshop bel sponsor niya Taiwan Embassy masyabal mamrigel amlarnya
ay kita le Palau Royal Resort. Menglar niya professor emeritus raya UH Manoan le present ra AI. It's amazing. Ay kal tools lo spare at time. Just to name mo lang nga amalsadra CBM me yang AI etungwa otorang are melungulme ekadi script tra news engage dal ada ya AI maybe aku ngot matalaat engu otorang are melungul rodamiringi emergo yang menguy script mo o audio tun ra script mo audio So, may there's a screen. ela ngariya malungil restaurant nga blur bela madil le open chapter 1 ngaradong la Palau hotel ma More's fashion dress shop. Kaya ngari abu igal adra sinal ngari chef ang klel kamera kwa meme. Mal maralungil kaldarngin. Anyway, yak mo munguringi ngka nga ko rawngil English ringi sebenarnya mak mlegari kal mori asi. El ang korang namo sartel betok ar turis trasina. Ar turis trasina selemer bela kam koram skita kora atleteli. Trika selmeng ta adventurous type mutamrai lo morabek restaurant dio mungurangi dil. Alu bet kuk mal di melo sigra wai gagi del Chinese restaurant me mungurangi. Mengganga awasi milak. Emortial koraum me alemeng ngobadeng wae mlai itu tia earphonery. Mergo mangul muskak oneri engia do okrebitar nga insert ya question nga tokora sina engia engak orang seringil tokora merigit instant. Emerald perfect tial ako I mean to me ako say tial English to tiang Insert question ungil English makwas ulit tiang emerald amazing technology so say gitu namo sabi agal loger emergo tedi ngulme masawa ding to kasina ini omul trin mo to ka merigel on real time yang ulo aisa Ngarinya illegal, that's illegal. Kaya ka nga adra merigel. Idal dang tora sina. Ila dira sina, idal dang tora merigel. Amen, why say? Tora merigel. Mga makmasya how do you guys communicate masya AI? I see. Tedi ngarti agi adu. Everything. It's amazing. It's just so amazing. Okay. Kamsulay atal ba? Kalau maksudnya lagi del mall ngalakar kamam bagi nomor bilgol ka. Kami ako dekor ka Mr. Uludong. Dia kakbo akmo yourself tial BSL supplemental appropriation lalu terdia presidente ma olbil mangarahaw sa ilang ada kakal seneta mangirangil. El to da geludo del mo rabatok o bisa kabelmet malbatok ma tiay gidel do dra kapak tum lamo ngi makti mes sem rokom subrim lo da sel complete ngi makti le mes ra sel lo ur sel do del rul dar tama o gail telair mora atel klogol tel ada klogol gidel mora masyar ela tum lamo sin mo edel dar mo gim telair mang segida uksoal mo koring mora klogol wa sa kumesra aklogol wayal loral mom sisir la akum daswa igel sel de lubra Solomon sa el mere la Michael kuk monday de silis bral senum gangal adirega adam na mo ginga school waseng aklola girel mo kloa ang seul moringi mo klom sisi ngaringi o malasa ma training ringi al set len klo to tler rar ngalged ma patengeda ara adre belaw mo akum mesetial el klogol mora masyar elang dimde el erul bui makmal lo langi tenga kan namrar Michael Benu aku mes apna mes sabarebor yo mes la basketball yo mes ayakyu aku mes ringing waya kloa otorin mral malu kloa urul mral ringi mengakora malu reng lo sebol seb elmo o bok almo batata lut sisi aklo le malu gilar ngulo sen segidel el liga amnastata sa sabadong ikel 60 mo sokora etiu klog em nombre kre waklog ya el almes badong ete de usul ngal kamo usokol hopefully segidel oringi del lo mol mengargi meng klog tutler elanga malo mesra se bol loraela bol gotmok la palesi malo ikel lo mlela uldaso lo grabal uldaso ikel la oyak klog
Ngal kloko la gel muklo to tre kloko national sports. Ngara gel kuk ti kloko ra community lo kuk kloko ra school. Michael kuk sel gel dem sisi ingin sebe del kuk lisi irgido mokrim sel kuk tibora blul ada ma ta klayung ada ra Pacific en sebe del mo makob gila mo rol mo sisi ma imra to ko mesengin mal ko recent to ko imran may ko mesengani auto del 200,000 el kuk to del mol gires el Pacific Games moringina next year pertia de ko de se ndu sengram mini games mang ako mesa kasi segi da te ureng lo seng kide ro ai dunga one time do da ko le da ko ra ako eu ta wa ko kuk sebe del ko la dio oldu ai ge do ran le ge del mo o ngilo so le ndi klebral to ada lo ngor ako si mana kasar ko ga ko si kita kuk ta mo dal dal bangar ngile to ko tiram la to Kode musik gitu. Dia makahal karir tiada ko aseng gora mam ko sarangal. Nguangara ela ko mesra ka dire mal promote sports especially tial BS leader legal ngada kadam lal mutul. Nguangara klungela interest ra rangal ngartial BS leader league. Maklo mala ka malo mesra rangal ka mal interested mesel mo mal mongilar muda wai gide ko mesra rangal gide mal semariare indi mal bla taklo si mal pula tikal ngal ling braldi ay ka ketingirel mo ko mesa imol buigel ngangang legela hilblom ya ko mesing ingul sokoram rigel ko mga ta ilbuar mo dandi ara angka maral bedu lo med o met emdu mangleba o makos ya ko mesing ilen ni manglege ka usokol tengara 11 years old akong kal aul sokor sel ge grem ako sing mal mal ngania akol interest mo adi problem ate kita imo atko ako mesta mal di angala buran tetiang lagi ya salah mal dia kar adumrira dia kal ngaseng Lentela clock at temela ay kita game. no elang 3 o'clock al mo 3 doling stata practice sa repel Ara tama lang ara ulo. o nine sabadong 9 and mo o 4 I see. Dia ka mondara rato ko sports ma, udo sports ma. Hindi ako umaral wasi mengetak kerigidin mo mage me at kap to ludo ko atok di bokats. Nga omda sa singgil nga niya reorganization ato ka sports event. Dia ka sabab mi uno gidin mo mage at kap to ludo ko pngigidin mo kats. Len mentality ko mi wa dimlak ma-accept ra mo kats na day 1. Dia kasi accept ra mo kats na day 5. Yagi dam lame sila mula rogi logi da sports. Hindi mo mage ti maka-chance ra madet ringi. Hindi ako mga ato ko ludo mastrir. Len Atial game plan important. Kasi game plan ra mo number last, ikaw magkaroon lang game plan ra mo number 1. Hindi nga problem na sports sa na sa spelling at to ko politics. Magkadmo enemy na other sports sa dong dulo ay. Hindi sa kumin solin mo ka chance na manager ko mo. Hindi ka sa mo dilakal mo number 5, dulo asi, maybe raw do mo give mo number 2. Hindi ka part of sports. A sport, a practice makes perfect. Dia ka ludo. Dia ko dom das la ko mes tigal mi grel ga ko de urti tigal ko kada klore adra a major league ala so e tirga to kortira maldrig mi grel sa alm tangra lui madringa mo ngar o dei il dirga mo gro la klangar tir aure adre ko tirga ore usole ma ko se la wai tegi del ko la wai el al de medel erul del buin la grilo se okay Temo concentrate lo so le assunto kura private sector mai ka te pesa le tira ke ge gam matisib il mumra lo so lo spenda te mille come sen mal mring tira ko el mel lo ore sel mel Nga sa parte tira gid 280,000 amo. Major onda se dia se la bela uldi imrula lo rule ya adra sports bolo kot. Asum ngedel suadel mongda dura mo sisi ngedel imol blun motma ngariya to ra Kambes Silbonia o musul gabe kada era ngara o temius maranga ba temius maranga masay temius maranga ses temius sigidun mindset agir la de belogir le la tira ti ay gal klola na mo ko separated ra torgero sing NGOs la mo dekal part ra government ti activist ra udir ititrim di selbor mage mo ko yo imol bulu
makumdas meng al suko meng kada emra mo babel ma to kauro ingkiran nga ni effort ra ar adlo ngora al mora private sector sa rogoy postrira live pe compensator tir el practice el big time el ngwa usingela belaw rogin mo mas sports git ako di other than that nga ka mar favor ato ka sports din dia sem o taklido mo number 5 Emiro si Pisca ka bibiro do de taklido mo number 1 it doesn't work like that. Kaboy, otherwise siya kaukuha di kami tagaw. Sports issue mal kita mal Palau is a sports country. Sige mo rin gidele games sa masyare nga ba so happy na temple invite na tikal adra shipping al mo dinera about a week ago tirur tira abigra masyar magikuram sa tora sports mo itek masi masyar amral put money rulia venue al mongil nik ba siya tal issue ka mama makasa rooms masya kambil other belawa kale bola ka sabiw guk mal betor kami mailing tianga Pacific tianga migration wide o oy mang bola be ma tiyo ko tek meda mol so ko dia bola be ma ko sray ma rugal amol so ko di mal makasa room tir ma ko lektia la ba tentor gidel mongung leng dia kalau belau kita I say we have a lot of rooms kita ada 2000 rooms rooms lagi Ecuador man saya kita tera issue man hopefully adi mongil Ila sel dabora tokoira a support na sports boy kaya ka tial micro games mini games Pacific games ay ka every 4 years yang morangi mang funding aja kal recurring every budget year and every 4 years. Di maybe gerdire kal bayo mes serngil wasi. Esa adal ngara madala drual mar adal lo tau tai kal program wasi. Maybe ela kami macam sel 208,000 mamarsyale. Ulugo mangaral takoy mang kadidati kay traoy say gid help pra mang mo budget ra PNOC for example ngul support tra sports development. Tara takoy atudul wasi. Giriul mo magigisel mo do arang mi mga rakelen din dire kal kunda sa tial urior lo organize omgro radu other belal at dire lo spe actual support ra one more thing go kundas we elanga a sports if you are an athlete represent travel kadio ang soldado. Dia kadi bom kamada sel you have to be prepared all the time. Masel askuma next games 4 years from now and giremel practice 4 years. Dia kadi mas alia sports next year merkom start practice. Saya kita urker di mo madami. You gotta practice way back. Ba ulang yes funding al amran mo help lang at least look po di free expense. Start practicing every day. Yang ada coach lo meser kau diet terkau, exercise terkau, prepare kau masel marma atamil tabora igagidal contest. The way prepare in advance. Ava kadi imagine. Sir every year ngara support ra leadership with material sports. Let's say in terms of funding and dia. Di mo sel volleyball sel igagidal 4-year event. Gina mesa actual supporter tiril. Ding tira nguk kirilo meslo say. Year by year, what can we do as a policy makers? To the point of information, nakatira tamak aklo mga news. Germany, amlesorir el tarawakot el mobtoka gol el Olara Olympics became a national policy. But tinggal laudo del multi-critical athletes ngara payroll. Nakmultik man stoba gel ureliu. Guga mechanic or whatever stoba Relem sumka adra tennis kadang every day of practice as gidele coach o mesra. Time in mong time out. Exactly, ang ara payroll. Masal mi Olympics they got a lot of gold. They're prepared. Yan di siya ang mo el bon adra Olympic. Especially in adra yakyo, kami adra yakyo. Unto na mabilingela mareder tial Olympic. Moraro ko supervisor and athletes. Our private sector ay tilo siya Agi proud of Subadaw siya Moses Samo. Member na so is a finalist the baseball team. Mo niya din siya 2009 and mo 4 o'clock afternoon. Makiliter ka opsali. Administrative. Well, so kung ngari ako na confusion, ya makabalment mo gana setra
some sort of a compensation. Yang kalau ada kan niya, tinggal kali. Kaya exactly. Hindi akan sebetul ding mau daw dun misteri de di itiling apa. Ela kita mlo imol belum mamlo wilar udra Jan Tarkong Junior. Oy. Mga legel manggel Nick gel Nefura episode. Kita mendengar sing ara ulum betumlo. Ulum mo kalau kena rogol atlito sing ara ulum tinggal gam lewin. Itu mendengar si Jan Junior are tough when it comes to practice. Tinggal dengan legela every day le trainer tira mbru tira. Mungkin kita lebih gile Nefura episode. Grandson. Angara siya vale train merul big time. For that very moment. Misalnya mo man mawilan ngudot. Ila mo siya sa losada na toko na sports yung maluwilan di ako otornira blur bela ore lalta. Hindi nga rin otornira sports society. Ako adik mo siya hindi nga kamat sa porto tira. Okay. Kaman saule. Kami ako tunggu algul legor ka por ay dum. Mga borsel tapik ka. Nakaular rin sa press conference Eli. Yung ko naman mlawil mo walang ay kaya rogul grima dim lokngem dalen dim lekaw tamlar. Dim na niya imol tokol dili presidente mong malgoram lo o wadir nga kaleng wase. Kumera adra media la mal timiul adanggan merredrar bulis. Aling public link kulwa siya. Mang tokol question na mera brain. Ulgumak merredrar bulis mo madangel wase kumya timiungak. Ego mo enemy nga. Iya, at suko mamerredar akpul wase. Tira kita tiri rekao ya ka merredar bulis. Kita mo enemy tiri weder ding so adang atit. Ngwa blab lay bold. Tidil adam ada ngal direktor bulis. Makukore di nga kan mo mrula suba subele. Ling sokal lo ay sa radro ko singra ulo mo beto ka ger mora. Merredar bulis. Hindi ka soat matit ngariang ada ledra buai. Kita matengel wasya president terkid ma alula government terkid am sakrisi ila adra medium tumati tel government rol to aklamra. Malu higel metpo graudas bu. Mangkal meredra bulis adiu lemul. Mal swalo wasya adra gulas ndiu lemul. Ya babilengel mora personnel office dia kalau lo tamrar recordre dos pues mletli ngaol babir sigida hotel mang diletli adra news adra media o mesaigal babir le tem le wila rudo ngam la bolnya mereda bulis sigida mle medengelo sem lo matet dia kan mereda bulis disal megal babir da ilmong amle confirm sigida statement a senator quarte letum ngal mereda bulis mang mla ngol mor olbira kalo Malabong mo dia kasi Henry Senator Quartera. A school ngon tiro bedernia dia kan maral school. Adi adal lo tautalla. Adi lo tirak lalla. Sia tramal. Igora tilura ptrulo singarama adra media sisi el mangtitra ngal Maria de la Ruiz. On yalul toy rilli. Mlora guru. Ngadimle Hindi na ako matumala na aureor. Ngel amde smere me. Mendim lele del buil. Et tu abres medre imel buil el ser. Ya tabora a press conference lo ger milwase. Ngarge imam el nora bot. Et oklita adra menta wan pligis el mo ngora adra bidial wase. Kome hukman la modite lega de galgiri uloger. Hey, nga ter kama merredra rudis el nora grun sa mo de que nga umbil gesakla. Era se ukma mereka tarato. Tidak kam lari akhir el mormil wase. Kau ke hatara kel moria wase. Enggak presiden komil gerai hari. Al sum dia mistake wase Mogera Jennifer. Ali Mogera Jennifer. Aika al sum adra news adra bela dia al sum matita kel wase toy. Something is very wrong. Gira del título en cámara de la policía. That's Jennifer. Jennifer Anson, ngal chief head security ng Lurbelau. Directora security ng Lurbelau. Ang mamregi say. Kita dim lo masaw de tabla police en chensa mo acting atang
taong ra mlut krataan taong ra mlut krataan mo en toda Babilingel auri rega gid to en toda Babilingel mera a vice president esel mo sel Babilingel ang malo ay sila vice president rase ak mo meregal bulis mo meregal director al bulis diga kita bebi Raul kau adi espera agrablim lo rut te government ay sinamrani Maria atara batengem el bulis mak timotri timotri ongerong ngari o adam el senator Michelle de Mogadon el muro olvira kanula kamna ta duka mo adam magi gid muro si ngwa ongora conspire li timiuma maka to ko amrigela wase kamla ruli officer ka tel ministry of justice el moria nepotism ratse ma e selule mongalela apa bilingel e ngawai sila si nga kaltil ka presidente magureng la si alguma presidente mong mutul mangilten mo presidente bela aguldo bari en ang vice presidente de la Iglesia bien morgi el gukribate gagi de dulo ase mo mesena presidente el harra a dire el tarapatengel el mongora security en nepotismo ngari o el senator silver olbir ay gal tablo mla o executive la undi que mla mamatengel asing ka wala man mo na presidente el endilura Babilingel waise ya presidente di ka ngaral di ka siya babier di wase dia kan dir bulis just imagine that ya no ger ya radra media eli hindi besir wase dia kumela bay mar timiunga priselam labor radra media mo tirin ngang le kilmutro maklat kergido ko atirga o boys atirga simir bole ene mirigit fabricate issues elo tida ko lupsingin ko mo sa dergid mo na ko dele mang transparency di po sila Ministry of Justice. Sige agora so I'll bring it up lang. Al suko mang kadanamin mer elang egal babera ka totaw alas ter babel gilsang manggagir mer gilsang alas ter babel gilsang ako tingar egal lang arngil di po sila alchils. Nga brigil. Wasya tutkia gel kenis ngabaw. Mo acting director ngay gir de dilul wase nga makitel pulis nga nephew ra vice president. Mangga oloy na babier. Nga oloy na trial merleder. Check unta. Check galap truk nga oloy na merleder. La presidente di dal di dal siya babier di sendia. Sil babier di makiwi del fora gadi mutul. Director al polis. Aksimbara presidente mo lang el henjira adra media. El aga transparency ra sil. El labor adra media lo ase. Kabiwa timiulat amareder al polis. Sige da cancel ra. Kung morise. Kabo Mr. Uludong. Dia plau tu teleleng. Aku mesang lawa mu la campaign. Mang elang ya mo ka kaya la tukul-tukoy mal aku mes tiang mal kura o mesi ko to ari ko mes ra igal lokol marakal nga kamne personally involved ra campaign relo matukura politics. E ko mesang wasi dia asel baby na time mesel sugumar ngas kalat mal dia experience ti sois bratul motelgi bolo la base selo merred etamo kaya man kumesa igel do to na Facebook dia namo dia kumesa igay maigel to na igay ar adan melgoy amal ketembengel wasin dia lo tenget to koy lo goy e diregel mix up igal to ko raklamrang le cloud to telen at bodo tenget raklamrang mal tela to ko sal ko to multi government gidel me maigel to ko do ko ra bua mamral to ko itiai amok tegra campaign giredan mal mo obulgo maral toy o si e kai unga lo si grase anga mo maral toy ngaral du sula ungira blu ungir rekit mungire tro mes luriu le dio mes ai gal mo le de raga svet mo campaign in mo agel mo gora e tro mes e ge gida gire la da du e o sem el al maral merra nguk ngai gel toy magil tia makmal la gumesan to tirga gida lo le de mas líder murutra el al tel tora compacta ngaria taramlu sel ada bela lo ase a presidente ng Miguel Ngarcel sen victory lap ngrase sel doral aklo le gid drur tra urandal lo sak nom sisi akmal lo ngit ke lo set tel tora compact adiak el surang marada mar wakale bam nom sisi ngi tel tora compact au mor a senator Lazarus Sali merwat betul el melmutra wa jason merela Michael buklase sen million no berbulse amal di lengi dil adal nom
el presidente arulia seguir el alta kuksina mamrige lamlamo o kaguadra el agra aulas matugora sel moria ma ulam lamo aisia le kita namo close to tele mangbai close to tele el aga wasi kita makarang es el tor daklamrang ya malungin ya healthy debate namo gired ikal eru lalad tikal murmur mal sumari ongedel ad murmur makan debate lamo merbarter kami ngakalulam mem publicly el bol el ang bade ya ibui e bodo sada ikal tu dinga ka umral wasya tigi bel mata temila campaign namo gired el reform ti al tetlase ke mak murtian leng ding aku mesa lagi direk mal mo mral sol mo to ka to lo ting mo ulam mo mata dinga ik mo murta klawat maklaw sa maklaw ngai maudo le ko mesa tamo klaw ni temo go besa la klamarang malaman campaign ano arial bolwai sen net 2020 leng sel kungot adu urara ada kata meral mga adu urara to asen jak tiri terung ar mormur to di tamir mga saw masurang liv senior jaka primary menjaka adi wai sei gitu lah o la ko bete rais jaka ora ya ko adi kami takal girel tial tapira ora itu Oi, tianga looking at from a bigger picture, eh? Government tamal hirel ngarngia policy ngi dealing with the media. Leng askuma government tadiagal sal mal open up lumra media, se direct mo backfire. Ako mes tiagi dele, kami omisa CNN ngarngi sel dialal til elise le bridge ra Baltimore. I say. Kung may singgel mayoran mahal dimlay mo udu, mahal open dimla ka bertelel. Kung siya kumla contact NTSB, may gagidele weber agency last na start agad investigation. Sa lugar media question it mal lungil answer. Akum daswa sila you talk about transparency, it has to be a policy. Whether written policy or just verbal policy, ding leng at the end of the day, skumang jakal lungila gagidele transparency, mo effect the public relation ma trust. Yasal omlu sa trust, emlu tel mudu ituk mase, aliding area cover up tiya. Komesa at ngel la kasi gidel mayor Baltimore, esera labong malmle pagtakil dim naka ang ngi malubang kora o marbarta cover up pangarang leng he knows mas if you try to cover up ano ba defend sa kong baling dial lang rangkel and it's gonna haunt him for the next administration ng bang transparency amral important in order to arrive at trust, public trust. Sila ko kumisigil as a general overview ng ake. Kita udah masing ngarang latest tengah del pulis. May hindi kaya may tamla bravisan ko ramal He's working at home. Hindi nga ramrigel ngara li administratively hindi nga siya direct head PTL tinggal acting director ma. Hindi wala information na direct receiver ni direct mal. Dara source kasi he's getting paid while at home working. Il presidente Elia di Lungdiana. Ngara li di kaludo. Maganda ko sigara marali insert kadir sa presidente mai kita mo na record maganda do. Di alasan ba mes tiang awul mapro to tlela gatak lin sa government lo to tamral te boile. Gida ela mal ala media mal mering sel dola information engka gida tar arbulis so sem le PIO ra namo talbuil. Ego class week ng wasen dia mlamo dia PIO yang eli ko to press conference hindi ko PIO. Misal do mes awul magdamal wa seral ko tul kubira anguna Ismail na presidente sa Umedelbu. Ya vice president amo acting. El tendencia attorney general amo acting dito beralla. El tendencia mo que kay gidel ada sois. Yang ngile den wal bu le mo emrael eguk mulut karte wal ada sela emil bu di bus mi waram digel ngawgurun bit mulut kra temla. Elang kay plamel at talbu le plamara le matutkia ta lado kuk ngia mle kubiri mle remote ngi mda so sen ka ngi vice president mo ni fura vice president meng cloud to tlela wa el time temela senkyo bal to ka to na mo ka ga mal gira president ma
Vice President mo plakatak la gel adro top da maral tukoy. El gira kabelment misel tu tukoy iden la president mo maral tukoy. Mga presidente amal masan di tu de bela la ngatelom ur ngedel buil January March namut 3 times el top de bela. Mung direct mering se kukti do mesingira orang singira ikam se kuklak loral kuk at least kung mesingin soal mo do sa kaya ungil loral legal state bela uktal round de longot do amral to do reng sing kaya o bakli si ma vice president mo bolway se mal de o reng lo se pol seguir de kumese soal mo to katuin mal mo uid mal o dia kaman masaula Mr. Uludong kita mal ko ang teme ding iba ko ay silwase igal programa sel over YouTube malu ko more sel Facebook or TMC ese mil more igal comment box se mar ko lo comment kami may getting arngi mal sumungkuk mo dia kal top na comment al sel hindi igal comment ang arngi mil mo engage se igil kal comment box kama mamal di nga suliw malamol mo mesra program mal take time mo comment please and direct lagi uspe a supporter kami sa kami will hit the subscribe button click the notification bell misal mo nga BS el program en so his para a notification mo kung mampingin siya nga BS el program na Kausischakl kata kita mora sel lightning round malo siya gide Mr. Henry akmo miskaw makamamor sel lightning round ka wala nga there's 2 minutes 15 seconds okay I'm Saul nga ka ulak na trigibel late till May ang ngaringi media ra at Taiwan ngartiang na interview nga di ural me temle call nga magimar obvious nga kal made half an hour to 45 minutes tiga interview nga di tiya ko mes ngi kami rubageng most regal issue I mean question ma issue sorry clarify krisi ela gagidele closinan nga Palau as far as commerce is concerned, asyoba. Sige na, kora issue. Tambalo rak maseng mal tilal ut tambalo ang nga value ngi makukwa di Ministry General information. Emol mong come to self punchline masi makaon swama al shift diplomatic style mora across sinari. Gumisig na wala purpose ni. Makmasi til al question na dakal gigal answer ngi nga ka adrasyoba. I see. Hindi aguk tiswak masebol ngila commerce ma exchange for education ma medical ma culture sige da swak mas kumang sige da swak how do we achieve that objective kala di ngara a trade trade office and trade contract agreement or something di selguk mo switch completely mo ra mainland China say let me leave that to the politicians. Tekmo say, okay, malungil, masumoy say, kami, mamuol tagil ut, malul mara mainland China. Maldiungil. Ako katril mo, mag-uol tagil ut mo orior. El mo mga port tara ut mengal adra mainland China ngara tial ut tial building makmasong kita owner. Ako kung tira tom ta du tiga tatigingil. Matamla strike adilit kasi ni wala interview ka sa maldiungil. Matamla da okay sa interview ngi masigi da ako take off el berte el talk show ngi hindi do mesra a media ra a Taiwan ngarngi sel sebakreng masi ali belaw kalel gukmol mol falora ra na oo matkora malay gagi dele temperature ngi makmasi aling giri ukmaral interview tigal adra government tukte di talanga makmasi oy agil amo siga ra other interview tir ituk mo se tianga mo otobra a nationwide television at Taiwan. Makmasi well, ngari ako rasa last comment del morar adra. Makmasi, aktiw ay sumik masigam adra belaw. We love everyone and we welcome everybody to our country because hindi ka enemy gamam. Even mainland China matasili mam. Kasi by gamiul Taiwan maklosina. Find a way, hug each other, and tungol madalo kung di imol at. You put us in between you, magina mo awkward. Sige dami sa kan more kamiu. Inga close sa interview. Saya kan tira mo highlight right. Upsale adal bahay. Upang Mr. Uludong. Dia nga lightning nga ka tumoraral. At yan maral mire lang al makayal. Yo Mrs. Sel siya singa nga
tiap elam sil warning ra government tilo la lui ke loasing na kata namora stage 1 la tial digaral meral istelo mesa blul ab la dire la man mo digaral megi mang imurat ko mal dak kutong lilo sen ram dak si rulia ram dak si rulia pa ngar sil tagiring esal merai rai desel tagiring esal dak si mo digaral mari igir rogul kan so gira selak ngaranga agi molding ngi dirga katal bola karal mari malungil lesel nganu apa merai rai me fidrang rigi lo sultan mo so ela atau ok Michael Blay mod ortel rara kampak temurang esal ada yang nggak temin ada esal government itu saya butuh orang kamu aku nasi kayak matol dia punya sih namanya kasih itu Tiel river el pas tiel be cross la kampak road el morteram le jagal turra bili takamane wang segid ya Ngaruri urang yang ngar betul. elal sel mo ko pas tapi kamral men ko yara ko amor ba segid ya mergo di ko ay sa gemil ada kalaan mengi wasi sel di dra simiso se sumber mo cross ni se ngaring sel basol gimle tatiling aral mas tara ko to kloaral mengi da sel bela sel sebetro ma mengi makukti das wasi nasil wajay gidan dasal mo kurusi di kumes tia kita la aswadan mo da maktir mo mesa ay sirigay rang manamurio sila eta maray ray Okay, kamu sulang Uludong. Paskate alle por itu. Yang adi soal mutul mengali ada kabelmente lo ase politicar mira ada media. En agundas todo da la maria da blu ase que be activo ada kabelmente. Entonces se tu min dia personality kita part raiga. Kita osikrolele share conversation kita marbulu. Sel suma government takpur gitu wasi omdas yang ngobrol del statement del gire la government sub klise dia kan sebe el lo sikro le kultur dra un du swira boy e amare dra blul dul wasi se wan dul wasi ka ISIS you know ka ene mira adra government se to me that's what they say pues bom transparente ya lo la government tergir at a media a fourth branch la system dice que da statement Sauler por itu eh. Bay di suakal di nguptia gitu talbung de Aisra adalah segal. Tokoil maldung hombre sa mal di tigingel ngel adal milogoy. Marokul ngara la morang ge bol ngain ge gitu adal milogoy. Soalnya kamu ngarte magi dire kamla other siate al dia ko mem campaign e ko mo haraw. El suko menda ko haraw na mo girit tigal bebil mero spet ya. Dia suko mangarinya aku suam mumdasu ko ngil issue suaman mesier ngi agim skate alla maka mertiai gitu mesti amal kuk auspe ngi kat malu betul dia program yang mertiai gitu mesti amal kuk auspe ngi leng kadang bilangnya luas ya abdul bela mo albang rakau senkyo mata kati tukar senkyo betul kayak albang led kuk sibet mertiang ya kuk jadi platform ya ada tuh ngi mang di bawah tanggal isay solai gimana ngasulem ma next week at the middle of have a happy weekend sulang